Turabaramukije mwese abakunzi ba KJ Pro TV ndetse na Effective Family. Tubaye ikaze mu kiganiro kugira ngo dukomeze n'ubundi twubaka imiryango umunsi ku munsi. Twarabyiyemeje kandi tuzi neza ko ubu butumwa dutanga cyangwa ibiganiro byacu hari ubyumva bikabagira icyo bimumarira we n'umuryango we, cyane ko ibitekerezo tuba turi gutanga twumva ko ku ruhande rwacu intego ari ukubaka. Tugiye gutangira rero mu kiganiro turi kumwe n'umuvandimwe mumaze kumenyera, Nkomezi. Ndibaza ko wenda benshi bamuzi, abatamuzi nabo ndumva turi muri bugende mumumenya cyangwa se arabibwira, ntago biteye isoni, ariko turabashimira mwese tujya tubona ko mudutera ingabo mu bitugu mutubwira ati turi kumwe 5/5. Ibyo nabyo biradushimisha, niyo tubonye message cyangwa se comment zanyu ziradushimisha, usanga ko bitwereka yuko hari abo dukorera cyangwa se hari abo turi kumwe. Rero turamukije abantu bose bari mu ntara zitandukanye z'iki gihugu ndetse n'abari ku isi hose, muri Afurika, i Burayi ndetse no muri Aziya. Mwese tugira tuti turabaramukije mwese. Ni tugira ngo rero duhe ikaze umutumirwa kugira ngo tutangire tuganira. Ikaze. Murakoze. Mwiriwe neza? Twiriwe neza, nakabeho gusa. Akabeho kaje. Yego. Ino nta sino ihaba? Irahaba ariko ubu ngubu irasa n'iyabaye nkeya gusa, ariko hari imbeho nyinshi. Imbeho yo iraza kutugira amezi, harya burya bimara amezi angahe buriya? Kwa kane niho dutangira nko kumva ishizeho bukeya agaheheri. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo iradukubita amezi 3. Nayenda tutari imbere, turacari kumwe nayo. Yego. Oya, biroroshye. Abantu byo bamaze kumenyera, ndagira ngo basigara bameze nka bya bikoko byino. Njya mbona amadubu yinaha ajya amenyera sino akigaraguramo, ntacyo bitwaye. Ni rwo rwuriga rwazo, nta kundi. N'inka nazo niko zimeze. Reka rero dutangire ikiganiro. Yego. Dufite byinshi turi buganire, ariko turazana akantu kamwe gusa gateye amatsiko abakunzi bacu kugira ngo twumve icyo namwe mubivugaho. Ariko tutaratangira, turabamenyesha abantu bakora ingendo ziva hano muri Amerika, muri Canada, muri Australia zijya muri Afrika. Tubafitiye company bita Habi Transport, ibafasha rwose kugira ngo uzunguruke igihugu cyose bagutwaye umeze neza nk'umwami rwose, kandi batanga serivisi nziza yizewe. N'abantu bakwakira ku kibuga iyo ubishatse, guhera umunsi umanutse mu ndege barakwakira bakaguherekeza, maze igihe ushaka gukora ingendo zawe mu mujyi wa Kigali, hanze y'umujyi wa Kigali, baragutwara kandi ku biciro byiza cyane. So mutugane rero kugira ngo tugirane ubufatanye namwe. Mwebwe nimwe dukorera, nitwe turiho, nimwe muriho kugira ngo tubakorere. Rero abagana i Kigali, mu Rwanda, rwose turabaha inimero muzajya mutubonaho kugira ngo tubafashe, tubahe serivisi kandi inoze. Turandika 0787277030. Ndayisubiramo 0787277030. Muhamagare, barabakira kandi barabaha serivisi inoze. Murakoze. Reka dusubire mu kiganiro. Ako kare gaciyemo no gukorera ibiceri no kwamamaza, ntabwo kare gaciyemo no kwamamaza. no kwamamariza bamwe. Ariko ni byiza, nta kibazo no kumenyesha abantu ibyiza bigenda biza. Uko iterambere rigenda riza, ibintu bigenda byoroha. None rero
tukomeje n'ikiganiro cyacu, hari ibintu byinshi abantu bagenda batekereza. ejo bundi twaganiriye ku burezi bw'ababyeyi bayoboza igitugu. Cyumweru cyari cyabanje twari twaganiriye n'umushyitsi atubwira ababyeyi b'abagore uburyo bashyiramo ingufu nkeya mu gucyaha abana ndetse ugasanga batetesha abana. None uyu munsi ndagira ngo turebe ingaruka cyangwa se uburezi bwo gutetesha abana icyo bumara ku buzima bw'umwana n'ingaruka bugira ku buzima bw'umwana. Ujya ugenda ubyumva nawe nk'umuntu mukuru, ukumva hari abantu batetesha abana bakavuga bati yamutetesheje arakabye. Ariko se ubundi gutetesha umwana burya ni bibi? Ubwo duhereye kuri ako ngako. Gutetesha umwana reka mvuge ngo ni bibi. Ni bibi, ariko tutaraja mu gutetesha umwana, reka mbwire abadukurikiye impamvu iri mu gutuma dutinda ku burezi. Yes. Uburezi ni wo musingi w'umuryango ukomeye. Iyo warezwe neza ukura neza, ukubaka neza, nawe ukarera neza. Yego. Kandi na kominote utuyemo ukayibanira neza. Yego. Niyo mpamvu dukomeza gutinda ku burezi, kuko umwana ni impano iva ku Mana, ariko uburezi ni impano iva ku mubyeyi. Niyo mpamvu dukangurira ababyeyi kugira ngo duhaguruke dutange iyo mpano. Yego. Mu mpano Imana yaduhaye. Imana yaduhaye impano umwana. Yego. Natwe tugomba gutanga impano uburezi muri uwo mwana. Yego. Hari umubyeyi wambwiye ejo bundi atese ko muri mu kuvuga uburezi muri iki gihugu turimo ko bigoye. Biragoye. Umwanya tubona ko ari mugufi, tubigenze gute? Ubushize nari nabivuzeho ko umwanya muto wabyajije umusaruro uraruta umwanya munini utabyajije umusaruro muri kumwe n'umwana. Reka nkoreshe kano kajambo mu Giswahili ndagikunda cyane. Yego. Uwingi wa chakula siyo uwingi wa virutubisho. Bisobanura ngo ubwinshi bw'ibyo kurya sibwo bwinshi bw'intungamubiri. Urashobora kurya isahani yuzuye umuceri ndetse ukashiraho n'izindi mboga zitandukanye ukuzuza inda, ariko birya byo kurya ubwinshi bwabyo atari bwo bwinshi bw'intungamubiri. Yego. N'umwanya munini wo kubana n'umwana ntuhagije nk'umwanya muto wabyajije umusaruro. Ko ndasubiza uwo mubyeyi wambwiye ngo ese muri iki gihugu tutagira umwanya twobigenza gute? Bisobanuye ngo umwanya muto bagira. Umwanya muto bagira niba ukoresha neza yego, uzoruta umwanya munini bobona badakoresheje neza. Ikindi mwumva tuvuga gutyo, suko hatari abana bananirana, barahari. Ariko iyo umwana yananiranye ntiwicuza, waragerageje. Iyo umwana yananiranye waragerageje ntiwicuza, nk'uko yonanirana ntaco wakoze wicuza kurushaho. Hari umwana umwe nza ntekereza muri Bibiliya wananiranye, atari umwe w'ikirara. Oya. Samusoni, abantu tuba tuvuga ngo yishwe na Delila, abandi tukavuga ngo yishwe no kumena ibanga. Oya, Samusoni yishwe no kutumvira ababyeyi. Yishwe no kutumvira ababyeyi. Manowa
niwe se wa Samusoni na mama we. Samusoni ataravuka, Imana yari yarabahaye amabwirizwa yo kumurera yego, barayakoresha yose. ngo bamare kuyakoresha, ngo buce aca ku murongo, aja gushaka mu Bafilisitiya. Nyina na se baramubwira ngo ese ni wacu, nta mukobwa wabonye woshaka. Arababwira ngo ya mu Bafilisitiya. Baramunanira, baragerageza baramwigisha, arabananira. Yego. Ingaruka zose zamubayeho, so kumena ibanga. Ntabwo ari uko Delila yari gito, Samusoni nuko atumviye ababyeyi. Rero nje nkavuga ngo nari nshubije ngo gutetesha abana ni bibi. Reka tuje kuri iyo sije yo gutetesha abana. Ubushize twavuje hejuru yo kurera abana, kubareresha igitugu. Gutetesha umwana ntabwo ari byiza. Yego. Atese gutetesha umwana ni gute? Hari akantu nigeze kwandika kavuga ngo uburozi butarogorwa no gutetesha umwana. Yego. Gutetesha umwana ni gute? Abongereza nibo bazabayita ngo ni permissive parenting. Mu mvugo yacu niko gutetesha umwana. Gutetesha umwana ni uguha umwana uburenganzira burenze. Uburenganzira burenze. Ate mbese no kumuha uhuru uriyo zidi kipimo. Yego. Reka tuvuge uriyo zidi mipaka. Yego. Ubushize twavuze ko kureresha igitugu no kudaha umwana uburenganzira. Ariko gutetesha ni uguha umwana uburenganzira burenze. Uhuru uriyo zidi mipaka. Yego. Ako ni definisiyo ya mbere. Definisiyo ya kabiri, ni ukudaha umwana umurongo ngenderwaho. Yego. Reka uri umushoferi, naje ndi umushoferi. Ikiza gituma tumenya gutwara imodoka suko bayitwigishije, nuko tugendera kuri ya mirongo. Yego. Njewe nayigiye mu kibuga kidafite line. Kugira nyine ngo nkomeze nkore uhaye wi uzunguruke gusa, nzunguruke gusa, kugira ngo mbone confidence ya vola. Yego. na break. Yego. Nayigiye mu kibuga kidafite line ni imirongo. Ariko ugiye munsi bankoresheje test, yarambwiye ngo nisohoke muri ico kibuga kidafite line, nkurikira imirongo. Nico kiza cerekana ko umuntu azi gutwara imodoka. Yego. No gukurikiza ya mirongo yashizweho mu muhanda ngenderwaho. Ipine ryawe rigakora hagati mu murongo ngenderwaho. Yego. Ndetse iyo nawurenze utatanze signal, uragongana. Abari inyuma yawe urabagonga. Kubera iki? Waciye hirya y'umurongo. Umwana, definisiyo ya kabiri yo gutetesha umwana, ni ukudahabwa umurongo ngenderwaho. Ariko ngushubije inyuma gato, waruvuze uti gutetesha umwana no kutamuha, no kumuha uburenganzira burenze. Ariko wenda uburenganzira burenze, cyangwa se iyo tuvuge wenda ikibazo cyanjye nkerekeze nko kuvuga ngo umwana iyo umuhaye uburenganzira, icyo gipimo ntikiba kigiye kwica ubundi burenganzira bwe nanone, cyangwa se kuzama igitugu ugiye kumupimira uburenganzira. Iyo ugiye kumupimira uburenganzira ntago hazamo igitugu cyangwa se kumuhohotera ku rundi ruhande.
ndagira ngo yagakwiriye kugira uburenganzira busesuye bwose. Oya, nta burenganzira busesuye umwana agomba kubona akiri umwana muto. Ni nka kurya tuza tuvuga ngo gukizwa ni ugukurwa mu bubata. Yego. Oya, gukizwa ni ukuja mu bubata. Yego. Ni ukuva mu bubata bwa Satani ukaja mu bubata bw'Imana. Urumva nta freedom uba ufite. N'umwana ntagomba guhabwa freedom yose. Yego. Agomba guhabwa freedom iri hagati muri ya mirongo. Ntarenga imirongo. Kumwima uburenganzira busesuye cyangwa se iryo jambo busesuye ntiharivuga neza nk'igiswahili. Uhuru uliyozidi mipaka. Umwana ntagomba guhabwa uburenganzira burenze inzira. Yes. Kubera iki umwana ashyirirwaho imipaka? Impamvu zo gushyirirwaho imipaka ni izihe, kugira ngo uze kutugeza hariya warushatse gutusobanurira? Nuko umwana nari nkubajije nti kubera iki umwana ashyirirwaho imipaka? Igituma umwana ashyirirwaho imipaka nuko atagira imipaka. Ntagira imipaka gute? Yes. Bibiliya zivuga ngo mu bwenge bw'umwana huzuye ubupfu. Yakoresheje ijambo bucucu, iravuga ngo bukurwamo n'inkoni. Noneho umwana igitumye agomba gushirirwaho imipaka nuko iwe muri we adafite ubwo bwenge bumushiriraho imipaka bwo kugira imipaka. Mbese nko mu mafuta ajyamo cyangwa mu makosa akora, iwe nta mupaka, arirekura agakora byakoze. Yes. Niyo mpamvu umubyeyi agomba kumuba hafi no kumushyiraho imipaka, akamushiriraho imipaka ngenderwaho. Yes. Iyo yari definition twari tuvuze hejuru yo gutetesha umwana. Wenda ikindi kintu ukomeje kugira ngo dukomerezeho, umwana mu gihe yashyiriweho imipaka, byenda wari watuganirijeho mu kiganiro cy'ubushize utubwira uti guhana kuzagenda mbese umuntu akoroshya ikiganza ntahohotera umwana cyane. Umwana yarenze imipaka wamushiriyeho agirwa ate? Umwana warenze imipaka arahanwa, ariko agahanwa yerekwa ko yarenze imipaka. Yego. Ubushize twavuze kuko guhana wihanukiriye, igitugu cyo igitugu gihana no guhana wihanukiriye. Yego. Ijambo rya mbere umwana arenze imipaka ni ukumubaza impamvu yarenze umupaka. Tuvuge ku rugero, twavuze urugero rw'abashoferi. Hano muri iki gihugu dutuyemo ntabwo polisi aza guhagarika atakubajije, aza kubaza ngo ese wamenye icyatumye nguhagarika. Yego. Niyo question ya mbere aza kubaza. Kikubwira rwose. Wamenye impamvu yatumye nguhagarika? Ukamubwira ngo ntayo nzi cyangwa ndayizi. Yego. Rero n'umwana warenze umupaka. Yego. Gushirirwaho imipaka ntibisobanura ko ya mipaka itarengwa. Yego. Irarengwa. Ariko wa mwana warenze imipaka ntameze nk'umwana ugenda nta mipaka yashiriweho. Baratandukanye. Kure. Batandukaniye. Aho batandukaniye nuko uyu washiriweho imipaka azi aho atarenga. Yego. Niyo yaharenze amenya ko yakoshe. Yego. Noneho uyu utarashiriweho imipaka aho agera hose yumva ko ahemerewe, ntawamubwiye ngo ntugera aha. Yego. Niyo umuhanya utaramubwiye ko atagomba gukora ico gihe nico gihe witwa umunyagitugu. Yego.
aranatungurwa bibaye gute? Iyo ni abuse. Ni abuse. Yes, ariko umwana ahita hamagara polisi. Yes, ariko umwana warenze umupaka, yego, agomba kubazwa impamvu yarenze wa mupaka. Yarangiza wumva impamvu yatumye arenga wa mupaka irumvikana, yego, ukamubwira ngo ntukongere kurenga wa mupaka. Wumva impamvu yatumye arenga wa mupaka ari uguhangana n'uwashizeho ya mipaka, yego, agomba igihano. Kuko n'ubushize naravuze ngo igihano gikomeye duha abana bacu no kutabahana. Igihano gikomeye duha abana bacu no kutabahana. Rero umwana wese agomba imipaka, uretse n'umwana. Natwe, yego, tugendera ku mipaka. Nta muntu ubaho atagira guideline, yego, aho ugomba kugarukira. Rero numva ijambo rya kabiri nari mvuze, umwana utagira imipaka, gutetesha umwana no kutamuha umupaka. Ijambo rya gatatu, ni umubyeyi wemeye kuyoborwa n'umwana. Umubyeyi wemeye kuyoborwa n'umwana. Yes, abo babyeyi barahari. Bigira ingaruka cyane. Umwana ariko utaratubwira ingaruka. Yes. Nabyo bishobora kuba byiza, akagenda yumvikana n'umwana, wenda umunsi ku munsi bumvikana, aho se abamuyoboye. Kumvikana no kuyobora biratandukanye. Igihe amubwira ati ngiye aha, umubyeyi akemera. Yamubwira ati ngiye gukora iki, umubyeyi akemera. Hari icyo bitwaye se? Hari ababyeyi nabo nibishoboka tuzovuga ababyeyi abo buryo bugera ko kuri 6. Uwo mubyeyi ni umubyeyi bitwa yes dad. Umubyeyi uhora uvuga ngo yes dad. Yes. Iteka ryose umwana ntagomba kubwirwa yes. Hariho abashakashatsi baravuze ngo umwana w'imyaka umwaka umwe kugeza ku myaka 5 abwirwa no inshuro 40,000, akabwirwa yes inshuro 5,000. Rero umwana agomba no akiri muto, yego, ariko nayo ikagira explication, yego, ntano gusa. Bene iryaye mu butungo ni no capital N. Agomba kubwirwa no, ariko ifite n'impamvu. Rero umubyeyi ugutetesha umwana, yego, narivuze ngo definition ya gatatu y'umwana wateteshejwe ni uyobora umuryango. Yego, ugasanga umwana w'imyaka iyo ari yo yose iri munsi 18 n'umwana w'imyaka 5, yego, ni ukubwira ngo tujaha, yego, ndarya iki, ndaryama aya masaha, ndambara iki, ndajaha, yego, sindara muno, ndaja kurara kwa banaka. Ugasanga umubyeyi iwe icyo ashinzwe ni ugukurikira umwana, kumuherekeza harya umwana ashaka kujya. Uwo mubyeyi ni umubyeyi. Iyo ni definition ya gatatu y'umubyeyi watetesheje umwana. Ingaruka utarasimbuka gato, yego, ntugende utatubwiye ingaruka bizana. Tuzajya tuvuga ikintu n'ingaruka zacyo. Ingaruka bizana ku mwana ni izihe? Iyo umuntu yamenyereye kumubwira yes tujya, umwana arakora iki n'iki, ubona ko kitanakwiye, ariko ukavuga uti ngewe umwana agana icyo yasabye, ntago nanga, uti yes. Iyi ngaruka bijya bizana rero ni iyihe? Ingaruka nazaga kwivuga nyuma, ariko reka nishireho nta kibazo. Yego, ingaruka bizana kuri ico kintu iyo umwana amaze kuba mukuru, yego, atakiri mu maboko y'ababyeyi, yego, yumva ko ibintu byose ari ibye, yego, n'igihe umushingiye ukamuha urugo rwe, yumva
ni iyo adafite yego atega ku bandi batamuha yego akavuga ko bamurenganije kubera kuko iyo abayeho ari mpa agahabwa yego yabayeho mu buzima bwa papa na mama bamubwira ngo yes. Abaswahili bakoresha ijambo ngo uwo mwana anapoteza misuri ya kujitegemea, atakaza imbaraga. Kujitegemea ni imvugo zazigora gusobanura izindi. Kujitegemea ni umuntu udatega ku bandi. Reka dukoreshe iryo jambo. Yego umuntu wihagije. Yes, tuvuge ko ari umuntu wihagije. Atakaza ubushobozi bwo kwiyobora. Yego. Kubera kuko nubwo iyo uhaye umwana uburenganzira bwo kuyobora umuryango wawe akiri muto, yego, iyo abaye umugabo ukamushira mu rwe, atakaza imbaraga zo kuyobora kandi akiri umwana yari umuyobozi kubera utakariza imbere. Yes. Iyo wamuhaye uburenganzira bwo kuyobora umuryango wawe akiri umwana muto, yego, iyo agiye mu rwe wananirwa kuyobora. Niryo jambo nakoresheje igiswahili, hupoteza misuri ya kujitegemea. Kubera ko ntazi ko hari kibura, igihe cyose araronka. Ijambo rya kane, uyu mwana wateteshejwe, definisiyo ya kane, ni umwana umubyeyi aha ibyo umwana ashaka kandi umwana agomba guhabwa ibyo akeneye. Yes. Umwana ntahabwa ibyo ashaka, umwana ahabwa ibyo akeneye. Yego. Kandi ibyo umwana akeneye, ubwo bukene ubumenya ni nyina na se. Yego. Ariko si umwana umenya ko akenye. Niyo umwana yamenye kuko hari icyo akenye, mugomba kugisuzuma mukareba nimba atari cyo yifuza, atari cyo ashaka. Kuko hari icyo ushaka n'icyo ukeneye. Umwana ntagomba kubona ibyo ashaka byose, ariko ibyo akeneye byose agomba kubibona. Ibyo ashaka reka tubicemo. Ibyo ashaka n'ibyo akeneye, harimo needs na wants. Yes. Ibyo ashaka, tuvuge wenda arashaka kujya guswiminga. Yes. Kubera ko wenda wowe ushaka kumurebera n'urugero ntanze, ajya guswiminga. Wenda arajya guswiminga mu masaha atariyo, umubyeyi niwe umuhitiramo. Yes. Arashaka kwambara urukweto yabonanye abandi. Arashaka wenda gufata indege akajya mu kindi gihugu, byenda nta n'umuntu haza ariko ashaka kuhatembera. Mu by'ukuri wenda ibyo ashaka tuvuge ko ari ibyo. Ibyo akeneye bya umunsi yose, nibaza ko wenda ari ubuvuzi, ibiribwa, kwambikwa n'iki byose, ibijyanye n'uburenganzira bw'ababyeyi bw'umwana buhabwa. Yego. Niko mbitekereza. Reka tubivuge gutya. Kwima umwana ibyo ashaka ukamuha ibyo akeneye. Yego. Reka tubigereranye gutya. Umwana avuye ku ishuri, bamuhaye devoir, homework, yego, agomba gukora. Iyo ngiyo irakenewe. Yego. Ariko ubushake bw'umwana, arashaka kureba movie. Yego. Muri ya masaha yo gukora homework. Umubyeyi kuko icyo ushinzwe ari ukumenya icyo umwana ashaka, uramubwira ngo movie tuzoyireba muri weekend, kora homework. Nikenewe. Kuko homework irakenewe, ejo azoja kuyidepoza. Yego. Ariko umubyeyi uteteje, areka umwana agakora birya ashaka kuko ubushake bw'umwana ko buramujana kuri remote. Yego. Noneho umubyeyi utetesha arareka umwana akora ibyo ashaka. Yego. Ariko umubyeyi udatetesha
abwira umwana gukora ibyo akeneye. Ibikenewe ni devoir, ndetse akaba yorangiza devoir akaryamaho kugira ngo aruhuke. Yarangiza no kuruhuka, nimba hari akandi kazi kari mu nzu agomba gukora akagakora. Nyuma yaho akabona kuja kubyo ashaka. Iyo remote akayibona. Nimba akeneye kuja koga akaja no mu bindi bikinisho. Ibyo byo biri mu bushake bw'umwana, ariko ntibiri mu byo akeneye. Yego nabyo arabikeneye, kuja koga arabikeneye, kureba televiziyo birakenewe. Ashobora kujya koga hari ubukonje, yego, wowe ukamuhitiramo ukamubwira ngo nubwo ubikeneye ariko ntibishakwa ubu nyine. Yego, ariko iyo umuntu nubwo ubishaka ntibikenewe ubu nyine. Yego, umubyeyi ni ugomba kumenya ibyo umwana akeneye, yego, n'igihe abikenereye. Yego. Rero utetesha we agendera ku bushake bw'umwana. Ati umwana akavuga ati ngiye amazi ndapfa kuyajyamo, ugasanga yagiyemo, akajyamo, ejo bakajya kwa muganga. Yes. Akajya kwa muganga. Yes. Ikindi cya gatanu kimenyetso cy'umwana wateteshejwe ni umwana utagira icyo akora mu nzu. Akabaho mu buzima. Urabizi muri iki gihugu turimo ntitugira abakozi bo mu nzu. Rero turabagira nitwe. Yego. Ndakuvuga ngo ntitugira abakozi bo mu nzu, ari twe bakozi bo mu nzu. Nanjye kuvuga nk'Abanyamerika bazavuga ngo homework ikaba devoir ishuri, kandi no koza amasana ari homework kuko gabikorerwa mu nzu, kana akazi ko mu nzu. Gusasa igitanda ni homework, kurya ni homework kuko tubikorera muri home. Rero twe tutagira abitwa abayaya, bajya bazita abayaya n'ababoyi badufasha abana bacu. Tugomba kubigisha akazi. Rero n'abariya bari muri biriya bihugu badafite abakozi, iyo wigisha umwana wawe kudakora, ukigisha umwana wundi waje mu nzu guhemberwa amafaranga gukorera uwawe akaja gusakuza ku ishuri, urya ashobora kuva muri rwa rugo rwawe yaramenye umurimo, akagenda akitunga, akagenda agahanga umurimo. Yego. Uwawe akava ku ishuri akaja gukorera wa wundi. Ako kantu nako Yes. Urashobora gutoza umwana wundi umurimo ngo karakora mu nzu mu wawe amasahani no gusasa no gukoropa. Ukanga kutoza uwawe imirimo ngo no kumuvunisha akava ku ishuri akaza akicara mu rugo. Ashobora kurangiza ishuri agasanga wa wundi watoje imirimo yahanze umurimo, uwawe akaba umukozi we. Niko Uhuru Kenyatta yavuze. Yes. Ngo yabonye wari unyiri uruganda yahindutse umukozi. Rero umwana agomba gutozwa umurimo kugira ngo ubu buzima turimwo. Uwo bazangwe se umwana agomba gutozwa umurimo angana ate? Oya, ahubwo nangiye kubaza akantu gato. Yes. Ni impamvu ki umwana atozwa umurimo? Buriya hari igihe abantu bavuga ati ariko ni gute kubera iki mvunisha umwana wanjye, mfite ubutunzi, mfite icyo abakora barahari, ubundi nyine wakwibaza ni impamvu ki umuntu yarinda kuvunisha umwana we. Buriya gutozwa umurimo k'umwana bimumarira iki ejo hazaza he, cyangwa se bimarira iki aba ari gufasha uwo munsi? Bimaze iki gutoza umwana iriya mirimo, cyane ko buri no kumuvuna? Umwana gukora so kuvunika. Gutoza umwana umurimo bimwongerera, reka mvuga ibintu bibiri. Ijambo rya mbere bimwongerera ubumenyi bwo kumenya gukora. Yego. Ijambo rya kabiri bimwongerera inshingano. Iyo umwana adakora ntamenya inshingano. Yego. Kandi hari ahantu warukoresheje ntemezanya nawe, ubutunzi bwanje si ubw'umwana wanje.
si ubw'umwana wawe ni ubwande kandi ari wo murage ni ubwanje ndashobora kutabimuraga cyangwa akagera igihe cyo kuba umuragwa ntakibifite. Yego, tubifitemwo ubunararibonye, yego, experience y'ibyo bintu, cyane mwebwe mwagiye muva mu bihugu byanyu byagiye bigira intambara kandi mwaye mutunze yes ibitungo byuzuye ingo. Ijambo rya mbere, umutungo wa soso wawe ugomba kwishakira uwawe wazogira amahirwe igihe cyo kuba umuragwa cagera ufite ibyisakuraga akabikuraga. Yego, ariko nta murage mwiza umuntu yoraga umwana we ku murimo. Ijambo rya mbere ni ukumuraga uburezi, yego, n'uburere, warangiza ukamuraga umurimo. naho kuvuga ngo ukuramubikira ntibikwiriye. Umwana agomba kwigishwa umurimo kuko ntuze ejo uko hazaba hameze. Yego, ndagira ngo nshubije ikibazo wari icyo ngiye cyo kabisa. Yego, no gukorera ejo hazaza hiwe, no gukorera ejo hazaza hiwe. Kandi habe nubwo noba mfite umutungo ukomeye usaze. Rero doraga ababyeyi batetesha abantu uko baza bamera. Nk'uyu mwana uba muri Bibiliya urya w'ikirara. Yego, kubera guteteshwa. Yego, yasabye se umugabane we, kandi mukuri ajya guceza, kandi mukuri umuhungu umwana muto tugomba kumuha umugabane we mukuru we hari. Uriya mubyeyi yarateteshaga biteye ubwoba, aramuheza umwana aragenda ngo ashike Bibiliya zivuga ngo arabyaya, kandi abikoresha ngo mu buraya biragenda birashira. Iyo siyo shije tugiye kuvugaho iyo mubyeyi, ariko umubyeyi nawe aratetesha. Noneho naho warubajije wa mwana yaje kumenya kuko umurimo ukenewe. Yego, yararangije ibyo umugabane we, atangira kuja gusaba guhakwa ku ngurube ngo bamwima ako kazi ko ku ngurube. Yego, agaruka kwemera kuja guhakwa kwasi. Ariko wasanga kana munaniye kuko yatese. Yogashobora gute? Yogashobora gute? Atangira kuza gushakisha guhakwa kwasi. Yego, rero kuko azi ko kwase azahakwa ahubwo yaje abwira se ngo ngira umushumba wawe. Yego, uyu mubyeyi iyo atoza umwana umurimo ntamutoze kumuha umugabane w'umujane. Yego, umugabane w'umwana umugabane w'umwana uri mu maboko ye. Yego, uri mu maboko ye. Agize Imana akazagira igihe cyo kuba umuragwa bigihari. Yego, n'ibyiwe. Yego, nabonye uyu mugabo wigeze kugira ubukire bwinshi igihe kirekire, Bill Gates. Yego, yaravuze ngo abana be ntazabaraga umutungo we, ngo azahuraga amashirahamwe afasha abakene. Umwana azishakishiriza. Yabahaye kapito. Icyo yakoze yabahaye kapito, mugende buri wese agende yirwarize. Nuhomba uzoba muri babandi nzosigira umugabane w'abakene, uzofashwa kimwe n'abandi nzosigira umugabane wanje. Afite ariko abantu ntibabyumva nk'umutima mubi. So umutima mubi no kwigisha umwana gukora. Rero guhaguruka akarwana nibimu. Yego, n'iyisi kuko nayo iragoye. Yego, buri umwana koko nk'uko uri kubivuga utamwigishije hano imbere yazagera igihe akajya avuga ati njyewe ubu akaba munyantanye. Ariko njya mbibona no ku bantu bahita bishyira mu mugozi, ukabona nk'umwana yakuranye n'abandi ariko we yagira ngo gastresse gatoya ngo agahita yita mu mugozi, usanga n'izo ngaruka zose zazamo. Rero umwana utaracashwe n'ababyeyi, ijambo rya mbere mwarimu ntayo mucaha, ntibishoboka, bahita barwana. Aho kominote hanze isanzwe ntibomucaha. Yego, bahita barwana. Uwo muntu mu rugo rwe agiye kujamwo ni intambara, nawe nuko azorera. Rero
kubikira abana igihe cyose umwana ngo arubikiriwe yego birakwiriye guporoteje umwana, gukunda umwana, ariko gutetesha umwana nibwo burozi bwa mbere bubaho butaza burogorwa. Yego. Izindi sumu zose urashobora kuzigukuramo, ariko isumu yo guteteshwa ni isumu itaziva mu muntu, iragoye. turera abana uzugira ngo ikizu cyangwa umwana wacu kimujana hejuru kikarekura gakubita agatuza hasi, ntiyo kwika hasi. Umwana ngo aza hano yabona agiye mu birometero byinshi cyane, ikamanuka ikamutega amababa, ikongera ikarekura wa mwana akamenya kuguruka. Rero umwana wateteshejwe angana nanje akiguruka ku mababa ya se. Urumva? Angana nanje akiguruka ku mababa ya se. Umwana wateteshejwe agera igihe cyo gufata ibyemezo isa ataremera ibyemezo bye. Nibyo. Ukaba umugabo ungana nawe, ukaba umugabo ungana nanje, isa gikekeranya ku byemezo wafashe, nuko azi ko isumu yaguhaye ikikugendagenda. Rero ikibazo warubajije bivanye na kiganiro wa mubyeyi yakoze, yego umwana agomba kurerwa, ariko gutetesha umwana ntibikwiriye. Yego. Cyane cyane muri ubu buzima turimo, muri ibi bihugu turimo. Nzambwira abandi bantu ngo umuzungu umufaransa wavuze ngo ushake purusu, diye purutusi, yarabyutse hano. Yarabyutse hano niho yarabyutse ngo buce mu gitondo yama yandika iryo jambo. Niko ngenza ntekereza, kuko hano ni kwa shake purusuwa diye purutusi. Rero tureke gutetesha abantu. Turimo turagenda twumva ikijyanye no gutetesha abantu, ariko tunasoza ikiganiro. Umwana waramutse arenga umurongo yashyiriweho, hamwe ababyeyi bajya bavuga ngo uyu mwana arananiye, uwo mwana agirwa ate? Yes, uwo mwana hari imyaka umwana ajya ageraho agatangira kurenga wa murongo, cyangwa se agakomeza kumvira wa murongo akawugenderamo. Hakaba abana muri 4 ufite, cyangwa 5 cyangwa 8, ukabona umwe rwose wa murongo waranze pe. Uwo mwana agirwa ate? Yego, uburezi, reka nkoreshe rino jambo, uburezi plus amahitamo egale njewe. Umvise? Yego. Uburezi plus amahitamo egale wewe. Yego. Ababyeyi bararera, bakigisha, umwana yamara kuba mukuru akaba yokoresha amahitamo ye yiwe, kompletema akava muri bwa burezi. Ayo ni amahitamo yiwe. Ariko abo bana ni bake. Yego. Bake bashoboka. Akiri muto wokomeza kumugarura muri rya shene ya wa murongo ushaka ko umwana agenderaho. Ariko amaze kuba umuntu mukuru, agakoraho agashaka kugendera mu mahitamo ye, mwihorere. Yego. Ntacu utaba warakoze. Yego. Uba waragerageje kwerekana umurongo ngenderwaho. Umuntu yamara kuba mukuru agahitamo ayoboka, nta kibazo. Wowe icuba wakoze uba wikuyemo na guilty. Yego. Kwicuza ngo iyo nza kubimenya. Yego. Uzajya uhora uvuga ati iyo sinamweretse inzira, ariko wowe warayimweretse. Turakomeza rero wenda gatoya kugira ngo uhe inama, iminota umwe dusigaje, uhe inama umubyeyi utekereza ko rwose kuba atetesha umwana we ni urukundo. Ese kuba umuntu yahereza abana amategeko cyangwa se mirongo ngenderwaho atabatetesheje, byo si urukundo cyangwa se ni imbabazi nkeya? Wahereza inama uwo muntu maze tugasozerezaho.
sinzi niba wumvise ikiganiro. nacumvise gukunda umwana so kumutetesha. Ukunda umwana we neza amushiriraho imirongo ngenderwaho, nirwo rukundo. Ariko kureka umwana ngo yitwara uko yumva, yego, ubumwanzi. Buri kintu cyose ubumwanzi. Yes, ubumwanzi. Kuko hari umuntu ujya uvuga ati we ati sinabonaho nkubita we, sokuru wamubwira gute nabi, ni ibintu nk'ibyo ndabyumva. Ariko ni gute iyo umukunda neza nyabyo, nubwo turi mu kubishaka kubimara imbaraga ngo kubita ntiguhari, reka dukoreshe ijambo guhana. Reka dukoreshe ijambo guhana. Iyo udahana umwana wawe, yego, uzi rero umuhana, uzi ko yakoshe, ariko nta mabwiriza wamushiriyeho, ubona byose ari bimwe, ntubona ico yakoshe. Yego. Ariko umuntu ukunda umwana we neza, na Bibiliya zivuga ngo uwo nkunda ndamucaha. Ukunda umwana we byuzuye aramucaha. Yego. Bakunzi ba KG Pro TV ndetse na Effective Family, ubwo ngewe mba numva numiwe kabisa. Hano hari inama rwose zidafunguye. Mu by'ukuri hari umuntu utekereza ko afite imbabazi nyinshi umwana we, akumva ko kumucyaha cyangwa se kugira icyo yamubuza ari gukora kibi araba amubabaje. Urumva ko umutumirwa wacu yagize icyo akugiramo inama. Mu by'ukuri ni wowe uba wihemukira ejo hazaza hawe. Wowe uzaba usaza, uwo uri gutetesha nawe azaba abyiruka. Reka twumve ijambo rimwe ajya akunda kuvuga kugira ngo turisorezeho. Hari akantu wavuze ngo uburozi wari wakavuzeho. Yes. Sinzi ko wagasubiramo ukuntu uburozi butarogorwa. Uburozi butarogorwa, yego, no gutetesha umwana. Yego. Uburozi butarogorwa no gutetesha umwana, kandi nibaza ko nta wakwirogera, uwo ari we wese nta wifuza kuba yakwirogera. N'abandi babikora hari igihe ngo iyo yateze undi bikarya uwiwe, ngo ajye ashyira amaboko ku mutwe ngo ndabihekuye. Imana rero ibarinde, kandi mwakoze kuduha ikiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabasabye kugira ngo mukore subscribe ndetse mwandike na comment na share. Murakoze, Imana ibarinde aho muri mwese. Ciao ciao. Murakoze.